wa bafilalai na kijing kuslai ubangan tengah unpelai jingmut hakikam jam utrai ukuslai noban pensubha ya utrai Henry ubadan tengah ubunkan kat badawa kani kaperthei badulat for hakaba pensubha yawa katna kani kamut ba ulam arkwan kathai soti shisin ong kanu kapenthei kabang dantna kakuslai pangya ki jong utrai kabe esha kajinkhoj hakamet bat hakamensi kapenthei kabadon tna pad kaperkhat ya ki jong kane kaperthei bat kaling amen sim Pure na gospel bako katum umarko kasi sabat batlahi kai Hebreu kelasau pelai yang dihikai junggu tamar lahikai ki kum ubadan kabor keitian bat day kum kisan ay katahi kapor ladon kasinakop jongki ubre ubadan yang mencem bangkut bat ulah terkai Dekwa ayu rangi ko Jisu na Nazaret Ato mewan ban penjat yengi ngatip medei uei merong ubang koi yang ublei Anrayu Jisu latumok ya uang snapjat batomi no nau uban sembaman ulapan kertat yang tahu beriu mata bakar tajam ulami no nau Parbaro kilalangongan Bat punta kilasang Banteli paramagi Kae kami Kajihikai kebatman Takabor keikir Hukum wat ikiman sembangkut Bat ikongu riau Martor Kanam dulu kerapian terleng Katahan kadirian Kagos pelutron Ang pagdating sa nabalay sa mga buhay. Johnny.
Pasti malam lagi Din kata ukir sabren Yang agak kamon upah Tangan bisa yami Yang belum siembaku Katolik maku Ajing aku bajing lipat Karena kirim kabon jengku Kung para bangay creator, utray Jesuan pan kesiya penyen. Pan dikajingay dikajigan tamjok ibaro. Dekani kasi dinam aku sansem ka parish mo. Bernihat berkuway dukit pan ng Jisu dikajigan kamubun kami may bayway. Nakabangi siya kajiway irungay. Kajibak tinggi kalong Yikerpat yame kontray Yikerpat yame kontray Nakabentang pagkukunjuli Ubisok tuni Ilinggo pagkikasikis Pada kajumusyari ko Jalaki ko hudikansoy Batya iti yalagi juim Ban pelai ketopong Ya jun simulapan ganti harjun semat supaya junki Yiker patya mikotron Yiker patya mikotron Na kalantaki kisam ko kaparis tengi Bahawa mereka akan rasa yang saya ditingkatku Bagi orang Islam yang ditingkabaro Hamta mati kamen siem Bagi orang Indonesia bahaya Dikiripat ke orang ini badan sabar dan kabalang kami Yeker pada mekodrai Yeker pada mekodrai Nagkakasal Diyos ang kapatay, ako karitangi, ako kajalatangi, ako kisang kikatangi, batantang ako tingin kisantangi. Baulay kay tuladang tayo mansiyang bakoy, ang uhang ipagdalan, banilang yakyan, gagandang kajinso, kung ST.FRANCIS ASSISI yung naduway, yikerpat yame kotray. Yikerpat yame kotray. Lagya Parish ni mo tunging pa kasi aro kepen tatrang na hay ancing telo gina dira pure ancing satan jan pangnan isu paksa ungi pangnan ungi namka kita ungi kakek aro bibiu jangi tangga manke jema ke si jawab dan cakko alun sako susing yang parang na aro asung ska asung gulung ni sakit parang na ancing telo gina dira ko de ngapa asung dileng parang Takan tiyan akan ni kau takako kalian sekan tiyan isol saksani di kedang ng uwa ni kuye dili na takako tapna tepun pagi dili si jauh na tako Chungi Pope Francis na Bishop Victor Linggo na aro at chungi Father Cesarang na kaya chungtelo bina Dita ko ni wang ang tangtang ko iso na untangi kampo kaingon. Ang tangtang ni kakit aro baby yu kumi ka naman na dita wang ang
Ben bimang at singani na bina. Del chinibiya ko machaku. We pray for Father Provincial George Anthony, that the Lord will bless him in a very special way, and the whole of province. We pray for Brother Provincial Joyce ST, who is here with us, Sister Teresa, General Doctor of the Church, Father Remy, Regional Superior, and Father Anil, whole of the parish here. But the Lord will bless them, continue to bless them abundantly. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. O pray, try and run to Priyam Hun. Yakini Kijirwai, Chikarpat, Chungi Baro. Ese Kijikarpu, Chungi, Ano, Chukani Parish. Lokpalo, Kumi, Kikun Samla, Karpagini Kinari, and Priyam Kusin Koyami, Mentagasi. Ipani Kanibromang, thou grace to try, Chungi. Amen. Kisham. Cake number 12. Cake number 3, jusa so cake number 10 sa bunga bread. 354. Pagkakan ng po sa kajitwa, lakan pa kita gambar, walaupun kanti belum dikit siau, walaupun subhan panleh berkam.
Dapat intrak ka ng mga kabagkatsaw. Ito pa intrak ka ng mga kabagkatsaw. Ito pa intrak ka ng mga lais pa kapusan. Yang try kan, ini terwajib. Sistrang, Provincial, Mother General, Mongoli ko Dilgaprang, Parish Council Member, Arang ni Kasaram, Haperang, Tungalan, Operang, Kunjung ka Bisarang Dindaman sa. Kalau sangat ko communion ko manas pa ang ni Kasaram ka Bisarang. Anjing ni Archbishop, Mensa Manggili ko, Karo Bisik, si Agana Sanjib yung nabita ang ni Agana ni Giman. Ang akusyong biyan na si Mami, Mikang Sadina. Kanina Parish ni, Principal Gigi Panga ko, and Silver Jubilee Country Mayon, ating isoy na, belongin, nagtena na, may na iso ang 5, ya Bernihat Parish si Patiya, ayaw ni Kasani ang ding sakaan di Korakia, ang ni Bishop ni Agana Gatang, ya Silver Jubilee ni Bilsi, iso komitena, ayo anjing gemuk janji ko lital na salranga. Baina ya bilsi rang gemuk isol ni batian yung action. Bernihat Parish ki ya bilbilabo gemuk songrang na glak gatrang na isol patia. Ya Jubilee ni bilsi yo anjing isol ko mitelan batsa. Anjing lital na anjing maita ka disikti. Mongoli yung kami tanong berang orang. Ayo main lagi sini ada isu ada cerah. Ayo bisik lain na. Ada sebab senang ya Parish na. Ribang tunggu. Ya dia gunung ada dongasen konmen aro kamaro spoon gisa aro kodang gigitam dongasen. Aran sini Archbishop was samayo silong Archbishop administrative action was an action now. Yeah, boys boarding ko aro all curriculum na. Ang dinamit sa action ni Archbishop ko metela. Kalau Archbishop ko kalau ya Silver Jubilee ko maina magsuba tunge action na sukaha. When dilanit sa ya Jubilee ko mayon biniyagana kita action ni gangi ko. Nukdani jangi ko Parish ni jangi ko nital na ng sumata. Biniyagana kita mainan sing nital na nanggel. Pilipis at pangana ansing pran bae isol baksa binananggel. Anansing niya agal sa po songi putra mongiya. Ansing bersi sa panga ko malina kita Parish ko tarina nanggel. Bebe agano be Aida Prinsi Bangali Jamano. Yeah.
Doyan wai konven kuparang pagajing kanya jengyang negasi rong penempon aku manu mulai pa padon bor baro. Iwan ra cakaruan chong me kutrai yang kini ketingai kabari sakriya me dan babe penyang yang kia kajin sebun chong me to belong yang kia sakamen kajin sispa yang ni dau kres kutrai chong me kutrai wadan ringkat hati Go get your lucky jodu. Go in yai mo yo try to play jogi. Shisha kalau sebasang korban kebadai, kadai di demi kecik penem yami, amanah kepor kata kabarai mu yami, o kena kupa berkuat keplay badan korban konsekut, lengkau terai demi ujian sukres, nama dengan timpaimu, sampai semai kecik longkriu berem, pada kecik cacik longkriu. Propin nam nai ke pop demi dah kini pasu dah ke baya propini garanti sekali pom juko pada ke bawah tium jami buka propini wang ikhlas johor gade pada markata ringkan bagi kenut yang bagi koi baru Hirwai ketingwaya royami bagi penmenang terang sange dah kabagi yai wai. Lepas nombor 14.
มันร้องกุดตัวกุดรายกันทำไม่จงกระดิ่งตัวกระรอกธรรมะกระดานิกระบาดจะมีโตเป็นตัวเป็นกันตังที่กินีกระดิ่งตัวจะมีจักรพรรดิมันเสียมจะมีกุมกุมเจตโลจงกีบางทีทุกครั้งลองอย่างนี้ทำไมมันจะสนาวจงไตรจงนิ่งคิสเพรสAkamor Valentino Ayubu, Telakaman Sudopa, Robriai, Kishachiton, Ulashim Yoku, Dagabai Muyami, Ulakia Ayu, Ayakasendra, One, Roshim, Batubam Nakaniki Baron, Namakani Galon Connectiona, Yakabalaiti, Yakabenta Jonki. Kaju karupa mandala ya bang, Russia melukuri, jagabai mukiam kami, bai lakisan ran wong, Russia batuni nakani di baron, namar kani kamon tukuri jangan sam jangan, jangan jutang matamai batong cikut, jagaban penmi nakabenda joki, pan nakabenda kibubun, nakabenda kacima kipok, balai kani, pan ken mau yangan. Jimaya John Kajinge